I da se ljudi imamo nas ponovo u Velisar TV-u i danas igramo Skywars. Dobro. I počnemo. Enter. Opa. Dobro je. Ender mapa nikad nisam igrao sad. Jedan, ajde. Opa. Dobro. Opa. To i ovo. I ovo će mi trebati to 100%. Ovo, opa. Hoće mi. A da. Ne, malo propustiti malo bude. Dobro, to i to. 16 što ima. Ako uvijem ništa, onda sam loviti. Dobro je. Evo. Opa. Ne. Beži. Ne. Ja. Dobro je. Sad da se ne regenerišem. No, nisam da će da uradim. Ova. Dobro, mogu malo pokazati. On na mene kočio. I neko crno. Tamo, opa. Kraj. Divno. Sad sam ga upropastio. Opa. Da, oni ruko ne vidio. Ajde, izađi. Da. I crk sam. Kako laga, to me nervira najviše. Gdje moj dan? Ne. Evo to ono. Ovo sam vađa da pokušam. Ja to ovako utjecam. Tako divno. I ovdje mu bio. Rim. Što je ovdje neko crkva? Dobro, idemo. Izlazimo mi. Što? Invisible. I'm ghost.
Dobro, dalje. Ajde nešto normalno napraviti. Lancaster. Ok. Nikad nisam napravio. Daj Bože da je normalna mapa. Jer prošlo baš ima gotivno. Ne, imam. To obučem i sad idem. Hvala laga. Ne mogu da igram kada laga. Brate mi. To je glupost. I ponovo I'm invisible man. I da lebljeće vrata. Zanimljivo. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. Idemo dalje. Da vidimo što se vidimo. Pečurka. Pečurka. Kreativno. Najkreativnije ime koje sam ikad čuo. Pečurka. Pečurka. Tako bi ja možda. 5, 4, 3, 2, 1. Fall. Dobro. I baš. Pogledajte ovo. Ja nemam ni jedan čas. Ne, jedan čas. I tu imamo gluposti naravno. Mislim, što se TV izgleda podobim. Samo malo. Izvijem se zbog TV-a. Sad se tek setio. Ja se čuo 100%. Eto, pametno je. Imamo armiju. Opa, imamo diamantski. Jesi. Imamo darmo rad. Fali nam kapice. Kapice. Nemamo kapice. Večer. Kapi počnemo. Dobro. Tako. To. Pa di, Pepe. Inače, Pepe je prosto prelepo, da se zna. Šta će meni više stvari? Imam sve, samo sad neki nama nosivo. To je teško, ću stati. Jer nema mentor perni, naravno. Počinje. Da bez mentor perni ne mogu ništa. Pa di? Sad samo da čekam. Ajde. Čini se zbog prekida videa. Nastavljamo. Malo sam izgađao tamo. Malo me ubio. Malo sam na njega napucao. Ali i dalje čekamo. Da se više završimo. Pa i... Što se nam nazva? Idemo malo tako. Dobro, i ko... Šta mi sad radimo? Ne.
Nie ma strzela. Touch my